Jam-jamai tusa ka jam-jaman nama ka tinana sulivat. Saka tutso ka jam-jaman aurca supui na kainu atsamas imazai tua hipuraya sulatan. Imazai tua tiro kayan imazai tua pico karan pacutapru katu shiva karan. 希伯来书3章7节到19节。Pai, namaya tua zoa kai noa tela parawaca na wawak. Maya tutsu wa adau no ramandamu tua kai ni maju. Maya kemudusu-dusuran na nuvarung. Maya tua zoa no ginaulan tua kinamali noa cemas. Kiniringawan tua cemas tua zo adau ka i cererat ananmun. Kumali pasuna no sebalitan tuaku kinudan sepaca purwa sabi. Kiringaw sa kamaya tia maju jemau le tuaku kinamali. Manasika na keminamali akan tua marka cau-cau tua zoa. Sake ibu maya tutsu tia maju inika kipa seet kiparaing anak patawali tetuaku pajajekat pai ka keminamali akan na ki etsesangaken maya tutsu ini kangata ka uri makaya asmazwa tia maju itua ku pinadira parorau ta mangwaan inaya beneci la bece ki paporingavu ulan kanu i tanumun no nakuya warung ini ka masaru sa pasuriva yanga tua balualut cemas ulan kanu sekarang itua pasari-sariu sa mekedusura warung itanumun ka izwana nazwa pinaka tutsua adau ulamun anamar papupisu-pisu retua ada banga pai no ta kini pas tana pate matsuvung azwa ta warung kemala masarwana kemasi patagi na masan sara-sara janga iten tai kiri situ. Pai maya tutsua zwa benicikan. Tutsua adau no remandamu tua kai ni maju maya kemudusu-dusuran nanu warung. Maya tua zwa mabana no dinaulan tua kinamali no cemas ayah. Timaima azwa na ramanda tua kai no cemas inika nakiparai aki inika maban nazwa cucuren ni mosi nakemasi itiputu marka cau-cau mapulat pai aki timaima azwa kini namali-mali no cemas sepaca puru sabil aki inika maban nazwa marka cau-cau na sepasari-sariu sa sejal-jala macai i cerera au azwa inika uri pasa zoai nangata itua pinadere pararau ta mangwaan inaya ki etses aki timaima aki inika maban azwa inika na kiparaing cau-cau pai kemelanganga iten tua inika sinibara sematua pararau ta mangwaan ayatua inika na masaru tia maju aisu kai no cemas satu suaka zaman-zaman asini pupatarvan zuko hayo minten no izwana no tiawaya 有人说人的一生就只有3天，昨天、今天、明天。每个人的生命经历都因已过去的昨天的累积而造就今天的自己，并形塑着明天的自己。换句话说，在生命的过程中，我们都要把握今天的当下，想想这时刻我们还能做什么，而不是抱怨昨天逝去的种种，
或是哀叹还有没有明天的如果。如果有机会，我们可以借着今天的经文的信息彼此劝勉，将身上的手铐脚镣脱去，从黑暗孤独的房间起身离开，进入与基督团契的光明中。弟兄姐妹的掌声和鼓励将使我们带着新的力量、盼望和勇气来面对黑暗和挫折，使我们重拾与耶稣同工的信心，坚持到底。如果还有明天，你会把机会留给自己吗？如果还有明天，你会把机会留给主耶稣吗？如果还有明天，让我们与主同行，一起在还有今天的时候互相劝勉，一起成为基督的同工，再一次在主耶稣里享受真正的安息。是那样都错个jaman-jaman sa tu soa sina apurua kai imazai toa tapuru katu tiroa karan ula nekano sekaurau itoa pasarisario sa makedusura varong icanumum ka izoana na zoa pinaka tutsua adau ula muna na mara papupucupicu to ada vanga aicu kai noa cemat saka nakuya nukatina kinunum tutsua adau ulatina na mara papucupicu ayaya pasamarau papupicu tanutin saka aiswa takene katsawan aiswa tanasi tayau dikikik hingga takamelang no tiao kikina rona matai nuanga lakwa no na kemelang tin tutsua adau no na kijajaran tin tua tia cemas no na sama paravat secin tua tia cemas sa maupun sepicuri tin imazai tua tia akina temutemulan imazai tua tia saruan tia yau tarana kijajaran tarana lina keventin tua tia cemas tarana gemau gau tin tua na pena olidan imazai tua kina parengan tua tia cemas tia mangwaan tia yau latikina na kemelang latina na kipapori ngau maya kemudusuran na nuvarong maya sepasarisario maya kiparain tuan nuvarong kiparain utan nuaken ayaya semas janutina pasamarau saka aisyo takini katsawan nuikatina kisamula anemata kisamula intayau amina semas samana ta samparavasi na kisamula saka papupi sulit janutin latina na kijajajara na paroro toa semat nuna mata zoa aichua ta kini adavan manari na mapupi sulitin manori zoa ta mangwaan ayatwa na masang paravat secin toa ta semas toa ta kini adavan aurina kijajara na semat saka nama katina gemangau toa na penaulidana mangwaan noa semas saka mali-mali latina na makena masimaza toa zuko hayo minten no yaya samparavasi to so adau akijajaran toa ta semas maya kamalafutan na isyo ta kini adavan tayau asini pagogo no semas ta nutin latina na pakamangwa saka nama katina maupicur imazai toa ta saruan ta Yesu Kristo ayakana pasamarau saka tutsua sini pakini menemitanutin 如何在教会遭聚有同样心智的兄姐建立团契小组，借着生命影响生命，天天彼此劝勉，面对生命的挑战。Sinaya tucoka jaman-jaman aruta kigaluina kinumnem sakala tina gemalu kinumnem ayakana pasamarau kaenuri。亲爱的主耶稣，求你让今天的我有力量面对黑暗的挫折，赐福明天的我能成为别人的祝福。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu coka jaman-jaman nama katina misaslang sumupu kilaroi tu akai no semat lata pina ene sata pasusuin ayakana pasemarau sakano idua ikana malunga aku sini supuan lamana na pajakata nga mapola saka mali-mali latina na sudiva tu cuaca kini adavan taja ping an